ahubwo iryo zina nakomeje kuritekerezaho ndavuga ngo iryo zina origin iryo zina ryavuye he kugira ngo bakwite farumasi. Abantu bazi farumasi bazi ko ari ahantu bagurira imiti za paracetamol n'ibindi byinshi. Iyi origin cyangwa inkomoko y'iryo zina yaba yaraturutse gute? Origin y'iryo zina ni ikintu kinejeje cyane, ni ikintu kinejeje umutima wanjye. Yego. Kuba ntuganira origin y'iryo zina. Yego. Resources yayo yavuye ku Mana. Ntabwo yigeze iva ku bantu. Abantu bagiye gusenga. Bajya gusenga ari abagabo 3 muri 2. Cogiye mwari mutuye mu kwa Munani. Yego. Twari dutuye mu Kajembwe. Ariko twari twarimutse kubera intambara. Yego. Intambara yabaye mu Kajembwe muri 2. Muraho neza nshuti bavandimwe, twongeye kugubwa neza kubw'uyu mugoroba mwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo tubashe kwitaramira. Uyu munsi murabona ko ari umunsi udasanzwe, abanyarwanda niba bazavuga ngo mushonje muhishiwe. Rero nk'uko mubizi ibiganiro byacu cyane bishingiye ku iyobokamana, ariko abanyarwanda bajya bavuga iyobokamana. Niyo mpamvu tugiye gutangira dusenga kugira ngo mbere byose icyo dukora tuyoborwe na Mwuka Wera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Rero reka dutangire dusenga kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro cyacu. Ndabizi uyu munsi ni umunsi udasanzwe, mbese muteye amatsiko ubashe gukurikira kino kiganiro, kiraza kukubaka, hari aho kibasha kugukura kigere nawe kikugeza. Icyo nagusaba ugikurikire kandi uzagisangize n'inshuti yawe kugira ngo imitima y'abantu benshi ibashe gusubiramo imbaraga, abari bacitse intege, abumvaga bihebye ndabizi kuko bari buze gusubizwamo imbaraga na kino kiganiro. Rero kadutangire dusenga kugira ngo tubone gukomeza ibiganiro byacu. Urera ugira neza, urakomeye. Uri Imana ihambaye, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana iri hejuru y'izindi mana. Urakomeye Imana, ufite imbaraga n'ububasha byo gukura ibyananiranye. Wahozeho kuva kera, uriho kandi uzahoraho. Tuzahora twamamaza izina ryawe, tuvuge imirimo n'ibitangaza udukorera. Ku manywa na nijoro turakubona. Iyo uvuze ngo yego ntabwo wavuga ngo hoya, kandi iyo uvuze ngo hoya ntabwo ngo yego. Niyo mpamvu muri kano kanya tubashe guca bugufi imbere yawe kugira ngo tubabarire, utweze Mana. Turi abana b'abantu, turacumura ku manywa na nijoro, tugakora byinshi bidakwiye. Niyo mpamvu dusabye imbabazi kugira ngo tubabarire, maze kino kiganiro tugiye gukora wa Mana we kizabashe kubaka imitima y'abantu. Abari bacitse intege bazabashe gusubizwamo imbaraga, abari bihebye bazabashe wa Mana kongera guhagarara bashikamye. Uri Imana igira neza, uri Imana y'imbaraga, uri Imana iri hejuru. You are extremely high. Niwe duhamagaye muri kano kanya kugira ngo uzubane natwe. Uyu mwanya ubashe kuba umwanya udasanzwe, uyu mwanya ubashe kuba umwanya w'ingirakamaro, umwanya ugiye gutuma ubuzima bwa benshi bahinduka, n'abari bagifite gushidikanya ku Mana. Uyu munsi wa none niba mara kumva kino kiganiro babashe guhinduka, ubuzima bwabo bubashe kuba busha. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. Rero muri kano kanya tugaye kaze kugira ngo uzubane natwe, imitima yacu ibashe kunezerwa, icyubahiro kibishara n'iteka ryose. Amen. Rero murakoze bene data, ndabiyegereje muri uyu munsi wa none, uyu mugoroba. Bamwe ni nijoro bitewe n'ibihugu murimo. Nabonye muri kudukurikira Amerika, Norvège, Holland, mu bihugu bitandukanye. Imana ibagire neza kandi biteho, ibarwanirire abarwayi, Imana ibakize, abihebye Imana ibasubizemo imbaraga. Imana ibagire neza kandi ikomeze biteho. Uyu munsi wa none nkuko mubizi, ngewe amazina ni Mucuranya Frank, tarahinduka. Impamvu nkunda, hari abantu banditse muri commentaire baravuga ngo kuki ukunda kuvuga ngo tarahinduka. Ndabizi hari bamwe bavuye umurenge bitwa ba Nyabintu, bageze aho vile bitwa ba Bintu. Sinziga niba barahutse muri Kenya basubira kuba basigare kuri Ntu. Bitangaza cyane. Rero ngewe navuye ruguru nitwa Mucuranya ntirirahinduka. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ku kantu. Rero turabiyegereje kuri channel yacu muri kino kiganiro. Imana ibagire neza, ikomeze ibiteho. Nkuko mubona hano muri studio zacu dufite umutumirwa udasanzwe, umeze neza, physically na mindly, spiritually and physically, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Rero
ndatinze ngiye ni umuntu mukuru ngiye kumuha narengeye kumuvuga ariko narengeye gukora ikosa ngiye kumuha umwanya abibwire wenda wamubona ukavuga ati se uyu ni muntu ki akora iki atuye hehe ariko twebwe dutuye Nairobi ngire ngo murabizi tugiye kumuha umwanya atwibwire hanyuma ibintu bigende neza turakwegeje mukozi w'Imana. Urakoze cyane. Yego. Urakoze. Nitwa Mfukuye. Yego. Ndagishimana Jean Didier. Bakunze kunita Pharmacy. Ngira ngo abantu batuye mu Rwanda iryo zina murarizi cyane. Ntuye mu Rwanda ndubatse mfite umudamu n'abana 3 umukobwa n'umuhungu. Yego. Nsengera mu rusengero rwitwa Elayod cyangwa se Olives Fellowship Temple. Yego. Aho niho nsengera rubarizwa i Nyamata. Ni mwarimu w'itorero. Asante cyane. Umutumirwa wacu arakoze cyane ngire ngo muramwumvise ni umuntu uzwi ku izina rya Pharmacy, ahubwo iryo zina nakomeje kuritekerezaho ndavuga ngo iryo zina origin iryo zina ryavuye he kugira ngo bakwite Pharmacy. Abantu bazi Pharmacy bazi ko ari ahantu bagurira imiti za paracetamol n'ibindi byinshi. Iyi origin cyangwa inkomoko y'iryo zina yaba yaraturutse gute? Origin y'iryo zina ni ikintu kinejeje cyane, ni ikintu kinejeje umutima wanjye. Yego. Kuba ntuganira origin y'iryo zina. Yego. Resources yayo yavuye ku Mana. Ntabwo yigeze iva ku bantu. Abantu bagiye gusenga. Bajya gusenga ari abagabo 3 muri 2. Cogiye mwari mutuye mu kwa Munani. Yego. Twari dutuye mu Kajembwe. Ariko twari twarimutse kubera intambara. Yego. Intambara yabaye mu Kajembwe muri 2 mu kwa 7 tariki 27. Yego. Batwika amazu yacu turahunga tujyana bita mu Masoro. Ni kwa Bamuyomba. Icyo gihe hari ubuzutse bukomeye. Bwari ubuzutse buri mu basore. Yego. Kandi benshi cyane. Yego. Bari benshi tuzutse tumeze neza. Aho niho abagabo bagiye gusenga. Bagenda ari abagabo 3. Baza nijoro nari mutoyo urumva. Yego. Baza nijoro baza kumbwira ngo izina tuguhaye witwa Pharmacy. Bavuye mu masengesho. Yego. Barangije baransengera. Bavoma amazi. Yego. Barampeza ndamwa. Twagiye kuyavoma twese ku ruzi rwo mu Masoro. Ni kuri. Hari nijoro hari kumanywa. Hari nijoro saa 8. Tekereza kweli. Bambwira umuntu uje gusengera yararwaye ukuboko. Ndagenda turajana twageze ndamusengera ndasenga. Yego. Musenge mbona birafashe. Mbona byo wavuze mbona birakubona. Ariko sinabyizeraga kuko ntaguciye mu ijambo kira aho ngaho. Icyo gihe wari nko mu myaka nk'ingahe? Icyo gihe nari ngejeje imyaka hafi 15. 15. Yego. Ariko twari tuzutse dusobanura nk'amandiko makeya. Yego. Tukerekwa buke. Ariko twari tuzi ko waho impano yo gukiza abarwayi. Kimwari muzi kwiba? Ntabwo twari tubizi. Yego. Nagaza ngenda ngakomereza umuzeyi Karikofi. Nkamukomereza agasengera abanyamapepo. Rimwe banamusarana nkamufasha gufata ariko ntabwo namufasha gusenga. Gufata n'imbaraga za kimwe amaboko z'umubiri. Ariko nkamureba namufata akabasengera bagakira. Bagenda nubwo bavuga kuko abo bazigunaje bazomfata. Uko ni ukuzina. Rero hari ibibazo nateguye hano nk'abingahe ngiye kumbaza hanyuma namamuha urubuga komeze kugira ngo icambere nikiriya n'ubundi cavuga ngo ese Pharmacy ni muntu ki? Aho ngaho n'ubundi sizi ko hari akandi kantu uvuga ese Pharmacy ni muntu ki? Muri mu Cyongereza nibo bajya ngo would you please introduce yourself another better than me?
in English urandusha icyongereza yego farumasi ni muntu ki wamubona mu muhanda yavuga ati se no munyonzi no muvuga butumwa no muganga ni akantu gato kuri byo. Urakoze. Farumasi ni umukozi w'Imana uhamagara ari mutoya cyane. Ntabwo nari nzi ko mfite umuhamagaro w'Imana, nta namba, ahubwo nari nzi ko nzokora ibintu bimwe byo kugwana, kugira nabi. Umutima wanje icyo cabagamo, bigeze kumbwira ko umuzungu yakubise sokoro, mbe nkurana ko nzobona umuzungu nkamugirira nabi. Amuziza ko yakubise sokoro. Nisho ndamuzizaga kuko natekerezaga ko mbonye umuzungu byibuze no mukubita nawe akumva ko sokoro ababaye, kandi ntabwo nari nzi ko ari ababirigi bamukubise. Nari nzi ko ari umuntu w'umuzungu utukura gusa wenyine ntushobora gukubita, ariko ntabwo nari nzi ko ushobora kuba umukozi w'Imana. Yamukubise amuziza iki? Ngo bamutuye hasi, yamutuye hasi. Urakuvuga ngo ni cya gihe cy'ubukoroni bakazagenda bikoreye umuzungu, akazagenda amwikoreye amutura hasi, arangije aramukubita. Okay. Bityo bitumugiriza kuvuga ataho ubona umuzungu cyose amukubita. Mbese mu mitekerereze yanjye nari nzi ko wenda nzohura n'umuzungu umwe, yabaje kuvuga ubutumwa cyangwa yabaje ari umukirarugendo. Nari nzi ko nzomufata nkamukubita, nimara gukura ko nzomukubita. Ariko umusaza witwa Karikofi ambonamo impano, araniyegereza akaza mukomeza. Gukomeza ni ugucana umuriro. Nacanaga saa 8, iwe akaza gusenga saa 9, kandi hari mu wiwe, ntabwo hari mu masengesho ngo ni mu mahombi cyangwa se mu rubunga cyangwa se mu ikanisa. Oya, hari mu wiwe, kamucanira bakomeza. Umuriro wamara gufatwa umaze kuba inkwekwe cyangwa se umaze kuba amakara, nkabona yenkaje kuryama, agasigara asenga, asigara asoma ifishi mugani w'abavuga. None tukiraho, ni ryari umuhamagaro wawe waje kumenya ryari, cyangwa impano yawe waje kumenya ko ufite ryari? Nayimenye ubwo muri 2000. Niho namenye ko mfite iyo mpano. Yagaza njana tukaja kuragira, yashika tugasenga. Twasenga ngatangira kubona ibiheko. Nonoga akambwira ngo wewe nimba wabibonye bihamagarira ahangaha bitumara dutahe ku musozi. Tukavuge ko uzubibona. Ufite umurezi mwiza. Uko nari mfite umurezi mwiza, yarandeze, yarambwiraga ngo uri umwana mutoya, tukagaragaza impano uri umwana mutoya, kuko ahari yaje kukugusha kweli, cyangwa se ukihimbaza umutima wawe, ukihimbaza. Amfasha kundera, ambwira ngo uzoza ubikora turi kumwe, tutari kumwe ntugapfunde. Uko niko byari bimeze. Asante cyane kabisa. Ahangaha ikindi kibazo kiravuga ngo kingi cyo kuvuga ngo urubatse wabivuze. Hari ikibazo cya gatatu nanditse kivuga ngo ese kuki abantu ubu mutegera abantu bari kudukurikira mwumve, kandi abantu bari kudukurikiraho muri mwumve tegere kuki abantu ubu narivuze ngo kiravuga ngo nk'umuyumbe
ese kuki abantu bo bari mu kuvuga ngo basenze kera, basenze kera, kandi ugiye kureba neza iyo ntabwo ari imivugire y'umuntu ukiri murongo neza w'Imana ngo basenze kera. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo twebwe turi gusenga ubu ngubu generation yacu, twebwe tukiri batoya turi gukora ubusa. Ngo nubwo mwasenga gute ngo ntibishoboka mwagera ku rwego rwacu aho ngaho ndetse ukitubwiraho. Kandi ibyo bikunze kuvuga n'abagabo bakuru ngo basenze kera. Icyo kibazo ni ikibazo kiri mu ahantu henshi, kiri mu bapasiteri, ni ikibazo kimepuriza abanyamasengesho, ni ikibazo gituma abanyamasengesho bacika imbaraga, kikabanetraliza. Kibanetraliza ku ruhe rwego? Umuntu akwereka ko yasenze agasenga, ntakwereke ko wosenga nk'uko yasenze. Yego, Abongereza bazavuga ngo every star need coach, everyone need mentor. yego, Igihe cyo kutubera mentor ngo batwigishe ese gusenga bigenda gute, gusenga babikora gute, bakoresha ubuhe bwenge, bakatubwira ngo basenze kera. Bivuga kuko wowe bakubwiye kuko ugomba kureka, ntabwo bakubwiye ko ugomba gusenga, bakubwiye ko ugomba kureka. Kandi uwasenze icyo gihe n'uwasenze ubu nyine bose ni kimwe. bari bubuye baba baguciye intege, abakubwiye ngo ntacu uri gukora, ni nka wa mugani w'Abanyarwanda uvuga ngo inkora busa ibagara ibijumba. Abo bantu kandi bazababikora busa ibagara ibijumba, bazababijya. Ntakwigishije ngo kwereka umurongo nyawo uzakurikiza, wazagufasha mu gusenga nk'uko nawe yasenze, kuko yagiye muri uwo mwuka, nk'uko byakozwe. Ahubwo akakwereka ko ngo basenze kera. Igihe yo gufasha ukuboko akakwereka, ibyo ngibyo ntibazaba babikora. Bashaka guca intege kugira ngo uve muri ibyo ngibyo. Rero tukiri aho, abo bantu bavuga hika, abo bantu bameze gusa bo baklasifyinga he, ubashire muri abo ngabo. Njyewe hari igitabo nasomye cy'umugenzi, kigaragaza umuntu witwa Nyamujijyanino. Izina muri kuryumva, ni Nyamujijyanino, ni Kazitereyemo. Abo bitwa bakazitereyemo. Yarasenze, yego turabyemera, ariko uko yasenze ndashaka kukwerekana kugira ngo n'abandi bagukomeze. Sibyo? Ashaka kunetraliza wa wundi nawe uhaca mu nzira yaciyemo. Ashaka ngo ya nzira ari wicamo wenyine, ntihagire undi wicamo. Kandi si ngombwa ku murimo w'Imana. Umurimo w'Imana ni ukuba njye nomenya, namara kumenya nkicara nkavuga ngo ibi namenye reka mbisangiza abandi, reka nabereke. Muze kubwira abantu iyo twadusenga, abera ngo umuntu yaravuze ngo akukwigisha kurya ubuki, umuntu yakwigisha gukora umutiba. Yego, akakwereka aho uko ubuki buzaboneka. Rero twebwe batwigisha kurya ubuki, batwigisha gukora umutiba. Ni nka wundi wavuze ngo aho kuguha ifi nakwereka uko bayiroba cyane, kunyereka uko bayiroba nzoja kuzana izindi nyinshi. Ariko undi umpaye kurya ifi nzojya imwe, ariko ntabwo nzoja kugira kuroba. Ahubwo wanereka uko baroba kugira ngo mbone n'amafaranga. Kweli Imana igumugisha kandi kugire neza. Ngire ngo abantu muri yumviye aho ngaho kuri icyo kibazo, dufite abantu benshi ubu ngubu, hari abana bato bari kuzamuka mu byo gusenga, ariko ugasanga babandi bo babereye abarezi ngo babafate ukuboko babazamure bazogere kubikomeye, ugasanga nibo bari kubacupiza, bari kubasubiza inyuma bakabasubiza hasi. Ikindi kibazo cyanyuma none cyo giye kumara nk'abakundi bajya bavuga ngo ivuga kuramba we, describe something. Yego, icyo kintu yamavuga niturangiza ni kiravuga ngo tubwire imbaraga z'amasengesho uhereye ruguru
kuva mutangiye gusenga ibitangaza nagiye numva abantu bakunda kuvuga cyane ngo Imana y'umurenge hari benshi bibaza abari mu Rwanda bari mu bindi bihugu i Burundi akabatse iyo Mana y'umurenge ni gute bavuga ngo Imana y'umurenge yakoze iki byagenze gute niki bashingira bavuga ngo Imana y'umurenge si iraruta imana z'ahandi hantu icyo ni kibazo abantu benshi bibaza akavuga ati se ayo mateka twayamenya gute cyangwa asanga bamwe bari kuvuga ngo Imana y'inganje noneho ngaha ngiye kuguha open urubuga ruri open noneho uhita uvuga uri free paka aho uheze imbaraga z'amasengesho ibyo mwagiye mubona umwanya ni wawe. Ku ruhare rwanjye yego cyangwa se ku ruhare rwanjye aho nageze ndabona mbona ibintu byinshi nta guciye mu ijambo gatoya impamvu y'iri jambo kugira ngo bari abantu bacitse intege bari abantu bihebye bari bumve ko Imana ihari kandi ikora ikiza ifite imbaraga ziri hejuru y'izindi imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izindi imbaraga age kutubwira imbaraga z'amasengesho kugira ngo nawe ubashe kwizera wowe wumvaga wihebye ubona inzira zose zanze umenye kuko hari Imana ikiza abarwayi umenye kuko hari Imana ica inzira. Abongereza baravuze ngo he is the one who makes the way where seems to be no way nigime irema inzira ahagaragara ko hatari inzira rero urubugano rwawe uriya Imana y'umurenge ntiyakagombye kubisiga mugani ntiyakagombye kuba umugani twakagombye gukomeza muri wa murongo w'Imana twabonye ntibe insigamugani naho ugiye vuga ngo Imana yanjye vuga ngo Imana yanjye yakoze ibi ngibi twe twavukiye umurenge turahavukira turahakurira ninavukiye mu mwana wo kwa Tahiro abariho nkurira nakuze nsanga Muzehe Karikofi ari umunyamasengesho yagasengera abantu agasengera abantu barwaye abadayimoni bakabazana ku bipoyo ibyo narabibonye n'amaso yanjye bagakira nanjye ntangiye gusenga njye mbwira Imana ndayibwira ngo nshaka kubanza kubona igitangaza cyo mu rugo ntabwo icyo abana gishaka icyo gihe narebaga ku bagore batwite nkamenya ko bazobyara abahungu Imana igahita ikubwira bazabyara umuhungu kandi bano ku kuboko nka kuri aba bacisha muri sikani ugahita umenya nari mfite ako kantu iyo sense cyangwa se numvaga ako kantu ariko si byaritusha umuntu ushaka kubona Imana neza bwa mbere ikintu cya mbere ava mu rugo ushaka kubona Imana ava mu rugo akegera Imana tuyikura muri Bibiliya tukayikura no mu masengesho akamenya kwiyiriza. Ikindi cyongeyeho umuntu ushaka kubona Imana acishwa bugufi cyane yicisha bugufi nyuma y'abandi agaca bugufi kuko Imana ngikunda bizamura nkunda abantu baciye bugufi boroheje batuje. Rero aho mu rugo twari dufite ikibazo twari dufite twakuze dusanga papa wacu cyangwa se data uku kuboko kw'iburyo iri gufwa riza rimanuka rikamanuka barumuna be bari babiri umwe agafata hano agakurura undi agashinga urutoki hano mu kwaha akarizamura bigashoboka ryaramanukaga. Ndamubaza ati se muzehe none se wagiye kwivuza? Arambira ngo yagiye i Burundi rw'akarete. Baramubwira ngo afite ibinure bikeya hagati y'amagufwa yombi. Umunsi umwe kuramanuka ndareba nditegereza naje nkozaho urutoki ushaka gutestinga, ariko urutoki rwanje wari ufite ikibazo kubera umupira. Ndagaragira umupira rimwe bakanjana mu izamu abakepere
kubera kuko hari narizi kuwufata neza cyane. None nongera ikibazo umufurere umwe ngo yarankandagira ankandagira urutoki ndavunika ariko sinavunika cyane sinavunika igufa ariko nakozaho urutoki nshyizemo urutoki numva urwanje ngiye gubasha kumukiza kuzamura iryo gufa ndangije uzi ikintu nakoze natekereje kuja gusenga umuntu agira uruhare rwe rwo gusenga mbwira Imana ndayibwira ngo twakuze dusanga uno musaza ari uko ameze none uwo mfasha ngasenga Imana ikagira icyo ikora iri gufunda iryongera kumanuka. Wagiye mu butayu? Nari ndi mu butayu wenyine? Nari ndi shenye ntabwo nari ndi kumwe n'undi muntu. Mbwira Imana ndayiririra ndayibwira ngo birashoboka ko uzokunda igufwa se si wariremye si wowe warishizemo. Maze kwibwira Imana iranumva bimwe bikomeye kuva icyo gihe nayibwiriye kugeza n'ubu nyine turabana mu nzu. Aracabaho? Arahari. Ageze nko mu myaka? Afite imyaka 77. Ni umusaza. Turi kumwe mu rugo. Turi kumwe yaramanutse kubera impamvu z'uburwayi ari mu rugo. Kuva icyo gihe turaza kumanuka kandi turaza kumanuka yahinze. Yarazi guhinga cyane abanyakajejwe barabizi yarazi guhinga kandi agahinga umusozi munini ariko turaza kumanuka twenga akantu nk'icyatsi cyangwa yagiye gukama ntiyaragikama kubera kuko yagaza ko aho wahita kumanuka nyiriyo ntimba yo gusenga. Imana iratutabara ukuboko kuba kuzima n'ubu ni kuzima ni kuzima ni muzima turabana turamanuka n'umuzima. Imana imbazo kuko je nabonaga ari amapepo kandi abasaza bariko barenguka bakatubwira ngo namwe ni mubyige muzobikore njyewe nje gukora izo nshoboye nje gusenga nuko arakira kabisa. Imana igumugisha kandi kugire neza. None to kuri kino kibazo iki ngiki none ndagira ngo utubwire noneho nka icyakora icyo ni kimwe mu bitangaza Imana yakoze. None ufite utubwira ngo iki gihe twarasenze Imana igira gusa kubera ko bari gukurikira hari benshi bakene binyuze muri ubwo buhamya bituma bizera ndetse bamwe bigatuma babasha gukizwa bakizera Imana bakava mu nzira zidakwiye bari. Utubwire ku rugero nkanjye nararwaye barasengera Imana irankiza gutya ibintu bijyanye nk'ibyo nyine bitangaza nyine bigaragara with physical eyes. Nkuko bavuga ngo Imana y'ingaje ngo bari baguswe bimeze gutya ibintu nk'ibyo aho ngaho cyane ako kamina ariko ubushize haruguru warutangiye. Yego igihe kimwe twarasenze kuko bibajije twarasenze hari twagiraga 3 n'abadamu mu masoro tugaza dusenga turaririmba ngo dusenge Imana itubwira ko umuntu uri mu mibunda wari wabaye paralyse ahagurutse turi mu masoro mu kibira twabaga mu kibira twacitaga Nyarubira twari twarubatsemo ubutayu. Imana iratubwira ngo arahagurutse arakiza. Tugira ngo ni ibintu by'Imana gusa bene izo ngibyo ngo buce nyina azana ikiro cy'isukari kudushimira azana ituro ngiye gushima. Mwavuye muri iyo Nyarubira mujya mu mibunda? Oyaye umugabo umwe wo kumugete witwa Seti niwe wajanye iyo nkuru ayigeza mu Kagogo. Nta matelefone nta communication n'uwo muntu twari tumuzi usibye umuntu umwe wari umuzi n'uwo Seti yaravuye kwiga Bibiliya. Noneho Imana iravuga ngo arakize ngo arahagurutse yari paralyse bari baramujyanye kwa muganga bageraho baramusana barambika mu nzu arahaguruka. Sinzi nimba gihaba njyewe sinamubonye n'amaso ariko nabonye nyina aza gushima Imana.
aza gushima Imana kuko Imana yagize neza. Yego. Undi munsi yari abasirikari ba integre bakatanya. Yego. Buriya nubwo bagira nabi ariko bagira bizera, bagira n'abanyamasengero. Bagira basengana. Nubwo baza bakambana ariko bagira n'abanyamasengero. Twadusenga kandi dutaramye nijoro. Imana yatubwira ngo umwe yagwaye amenyo ngo yamaranye imyaka 5 arwaye amenyo. Mu bakatanya. Nuko Imana yarwangwira mu kishishe yitwa Bahati. Yari AE cyangwa se ngira ngo ni adjutant chef. Birangira aje gushima Imana. Aza muri ubwo butayu, aza n'abayiskuti biwe baraza barashima. Bavuga kuko yamenyo yakomeye atakiryana. Amen. Icyo ngicyo narakibonye. Kweli. Bahimbaza. Ikindi gihe habayeho abantu bita ba Mupekenya. Bari abafurero abatwa. Bakaza guteka. Bigeze kwica n'umuntu umwe w'iwacu. Baramwishe baramurasa. Umuryango ukomeze wihangana ariko bamaze kumurasa tugira intimba. Tugira agahinda. Imana iratubwira ngo tuzoje kubasengera. Nikoza ku muntu wari we wese akambwira ngo ntahazoje. Agatinya. Hamaje abantu twagiye turi batatu. Jewe n'umuhungu witwa Muramira na witwa Kazungu yari afashwe. Yego. Sinzi niba akiri umunyamasengesho umuheruka kera. Yari afashwe neza cyane. Mutumare turagenda hari ahantu hitwa mu Kigwa. Aba Mupekenya urumva Imana yari atubwiye ngo tugerayo. Yego. Ngizogira icyo tubwira. Ngo dushike turagenda tugeze mu nzira. Kazungu agira ubwoba. Aja gutera imbunda. Ndangije angiye atubwira ko agiye gutera imbunda. Aratubwira ngo reka cyari akirara ngo hari umuntu areba. Namara ngo abone kugaruka. Arangije wa Kazungu aragenda. Turi kumwe na Muramira Imana irambwira ngo nubwo agiye gutira imbunda ngo ntayo bamuha kandi bayifite. Turajana kandi yaragiye atavuze. Turajana ariko akagenda akatuja imbere akihuta yagera imbere ahari agakomero agahagarara. Turakomeza turagenda dukomera turatwinjira abahazi ni mu bishigo ni mu bibira byinshi. Turangije kugenda turasenga. Imana irabwira ngo aba Mupekenya. Yego. Ngo uko bisha abandi bakabishyira hafi y'uruzi nabo bazobishyira mu madegu babice. Barangije baragenda. Aho mu Kigwa ntibasuye kuhategera. Bahise bahunga yari inzira y'iwacu ya bugufi. Abantu bamanuka bakika mu Igomba bakika mu Kabimba bagahita batega imodoka bakagera i Buvira. Yego. Barahunga bamaze kugenda iyo bakagendaga biba matera y'abakomeretsa. Biba matera y'abacuruzi. Biba matera ntabwo barashwe n'ingabo za leta. Basanga abo batwa umuntu azyama ku matera 3 ariko barasira mu kibaya barabamara kuko Imana yari yabivuze. Yego. Ibyo twarabibonye turabibona n'ayacu maso. Abantu babarasiye ku Canzovu. Twari tuzi ko ari nabo ku Canzovu. Twari tuzi ko ari abatwa baza bahiga ibidasi n'ibishindi n'inkima. Abatabizi ngo bazoje kuri research barebe ikidasi. Aho twabonye Imana. Bari bishe umugabo witwa Mvuyekure. Bahusha se wabo witwa Naniya twakundaga kumwita Love. Yari umunyamasengesho n'ubu ariho. Yego. Ni umunyamasengesho kandi ukomeye. Ubushize yigeze gutuma umuntu uri Buvira aramubwira ngo
muzo musengere. Yari afite umwana wagaze ugira umuriro akagurumana umuriro. Yego. Baravuza biranga. Uwo mwana yamuzanye ku rusengero rw'iwacu i Nyamata. Yego. Ngo dusenge. Umwana baramutahana ubone muzima ni mukuru. Imana yabazo cyane. Ko nuko Imana yagiye ikora.